О Творця, Дух Святий, прийди, і вірний люд навідай свой, дар ласки дай для наших сердец, чтобы моцной створаны Твоей. Ты сутяшите нам усім, і найсвятейший Бога, Ты намощение наших душ, життя любовах шар. Ты спасываешь всем дорог, Бог оставляй Отец Бог дал. Ты обязаны Богом нам, как слово нас узбогачал. Ты улей святло думки нам, сердце любовью наполняй, могутной моцной неземной. Ты нашим телам силу дай, от сил ворожих и лихих. Дай нам спокою кожний час, хай у дорозе за Тобой, отпречим зло, что сбудить нас. Богайца дай нам спаснать, дай-ка и Сын спасный стал. Тебе один подвиг Бог, как кожный зверь прославлял. Хай заучить хвалайцу и спасу Сыну, что воскрес, и Духу Троицы Пресвятой, хай спев икнется до небес. Аминь. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Бога нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого, нехай будут со всеми вами. И с Духа Твоим. З Новим годом усім, 2022, як пригожа звучить ця назва. Справді, цей год панський, новий ми розпочинаємо, і розпочинаємо з Паном Богом, у ім'я Боже, щоб справді Бог благословив кожній хвилині нашого життя, кожної нашої праці, кожному нашому учинку, кожному нашому слову, яке буде виходити з наших уст. Перед хвилиною призывали Духа Святого. Сегодня за этой гимн можно отрывать полный отпуск. Поэтому просим у всемогутного Бога, как правды, Дух Святый допомагал нам у штоденном житті. Эту святую мшу ахверуем за святой памяти Аннунциату, просишь для его радости життя вечно. Перепросим Бога за наши грехи, как мы годно могли скласти эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры,
що змолиться за мене до Пана Бога нашого. Нехай смилуется над нами Бог Усемогутний, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару Небесный, Боже Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баран Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворушайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Боже, Ти проздявочаємо царство Найсвятейшей Панны Марии, одарив людей лаской вечного спавления. Да и просим, как мы спознали заступництво Твое, раз якую приняли Твоего Сына, криницу життя вечного, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Читание книги Вишну. Промовил Пан до Моисея, кажешь: скажи Аарону и сынам Ягоды, так благословляйте сынов Израиля, кажешь: нехай благословляет тебя Пан и оберегает тебя. Нехай Пан распроменит тебе свое обличие над тобою и одарит тебе ласки. Нехай Пан скирует на тебе свой погляд и одарит тебе мир. И буду извлекать имя мое над сынами Израиля, и я благословлю их. Это Слово Божие. Дякую вам, Богу. Нехай Бог смилуется над нами, нехай Бог смилуется над нами, нехай Бог смилуется над нами и благословит нас, нехай засяет обличие Его над нами. Как на земле мы спознали Ягоную дорогу, между всеми народами Яго спавление. Нехай Бог смилуется над нами, нехай веселятся и радуются все племены, бо Ты судишь народы по водле правды, и племенами на земле керуешь. Нехай Бог смилуется над нами, нехай славят Тебе народы Божия, нехай славят Тебе народы все, нехай Бог нас благословляет, нехай боятся Его
сильнейшей земли. Нехай Бог смилуется над нами. Читання послання святого апостола Павла до Галатам. Брати, коли надійшла повнота часу, послав Бог Сина Свого, народженого очищений, підпорядкованим законом, щоб відкупити тих, хто перебуває закону, щоб ми отримали усиновлення. А покольки ви, сини, Бог послав у ваше серце Духа Свого, який воскликає: Абба, Отче, тому ти вже не раб, а син. А коли сын, есть потворение Божие. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Шмат разом промовляв колісті Бог та отцов наших праз пророків. У гэты апошнія дні промовив до нас праз Сина. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание из Святого Евангелия по Луки. Слава Тебе. У той час пайшли пастухи спішаючися, і знайшли Марію і Юзефа, і немовля, якое лежало у яслях. А коли убачили, розказали тое, що було обвіщено їм про це дитятка. І усі, хто чув, дивилися тому, що розказували їм пастухи. А Марія захопила все ці слова, розважаючи у серці своїм. І вернулися пастухи, прославляючи і хвалячи Бога за всьому, що чули і бачили, так, як і було сказано. І коли минуло 8 днів, як обрезать дитя, дали йому ім'я Єсус, яке було названо Ангелом перед його зачаттям в Луні. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сідайте. Ведаеце, шмат за гэты час сённяшні такі доўгі дзень добрых слоў чулася. Але найбольш, што мне так заўсёды дзівіла, калі чуў, што сённяшняя ноч самая волшебная, самая магічная. Усе наши попросту мары будуць спаўняцца. Пытанне на засыпку: змянілася штосьці? Усіх змянілася, то добра. Цішина. Бо сапраўды, так застанаўляюся, а хто павінен змяняць, як не Пан Бог? Хто павінен быць першым і ад каго павінна ўсё распачацца? І нездарма заўсёды пішацца, як дзесьці якісьці год, то адразу дабаўляецца «Аннус Домини», што азначае «год панскі». Это Божий год, які распачаўся. І сёння ўжо Пан Бог, можна так сказаць, праз слова у першым чытанні складвае нам найлепшае пажаданне, якія мы можам пачуць праз Моисея. А гаворыць так: «Няхай благословляе Цябе Пан і аберагае Цябе. Няхай Пан распраменіць сваё аблічча над Табою і адорыць Цябе ласкай. Няхай Пан скіруе на Цябе свой погляд і адорыць Цябе мірам». Што больш хацець, калі Бог благословляе, калі адорвае сваімі дарамі, ласкамі і перадусім, калі дае мір, супакой. І незвычайна, што сённяшні дзень на ўсім свеце называецца Днём малітваў аб супакоі ў свеце. І пагэтаму варта памятаць аб гэтай асаблівай інтэнцыі. Так што ж сёння за дзень? Ведаеце, другое чытанне таксама паказвае і прыпамінае нам адну вельмі важную рэч. Напісана на пачатак так: «Калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго». Паўната часу.
Што гэта такое асаблівага сталася? Што гэта за поўня часу? Гэта, можна так сказаць, гэты пункт 0, ад якога пачалося лічыцца усе гады. Гэта Божае нараджэнне. Гэта момант, калі нарадзіўся Езус Христос. І сёння сапраўды, збіраючыся ў святыні, праслаўляем адзін хіба з найбольшых дараў, якія мог чалавек атрымаць, Пресвятую Панну Марію, якую называем сёння і праслаўляем як Богородица. І сапраўды, паўната часу там, дзе ёсць Пан Бог, там, дзе ёсць Езус. І поэтому у гэтым годзе варта шукаць Пана Бога. Ужо рахункі сумлення закончыліся, што можа, не заўсёды было добра, можа, і не знаходзілі часу, але цяпер варта папросту імкнуцца да гэтай паўнаты часу, да момантаў, дзе магу папросту спаткаць Пана Бога. Гэта перадусім падчас Эўхарыстыі, падчас прыняцця святой камуніі, падчас спаткання з міласэрным Богам у святой споведзі, папросту у кожнай добрай хвіліне, але таксама у любові, якую можам даць іншым людзям. Поэтому сапраўды трэба гэта памятаць. І трэба памятаць, што дзякуючы таму, што Бог прыйшоў на зямлю, што ўцелавіўся, мы цяпер, як навучала сёння святы Павел апостол, мы не рабы, але сыны, сыны Божыя, дзеці Божыя. Сённяшняе Евангелие паказвае нам вельмі простую рэч. Такая, можна сказаць, простая, звычайнае жыццё. Пайшлі пастухі, спяшаючыся, і знайшлі Марію і Юзефа і немаўля, якое ляжало ў яслях. Супакой, такое простае наше звычайнае жыццё, штодзённае. Але у гэтым ва ўсім дзейнічае Божая ласка. І поэтому сапраўды вельмі важна узяць якуюсьці асаблівую пастанову, а перадусім знайсці час для Пана Бога. Такую прачытаў цікавую рэч, сестра Фаўстына апісвае, што ў іх ордэне ёсць такі звычай асаблівы ордэне Маці Божай міласэрнасці. На пачатак Новага года выцягваць сабе картачку з якімсьці апекуном, які бы апекаваўся, праз якога заступніцтва можна было маліцца цэлы год, таксама перадусім наследаваць тыя рэчы, папросту і той спосаб жыцця, тую дарогу, якую папросту пераканаў гэты святы апякун да неба, каб стаць святым. І аднаго разу успамінае святая сестра Фаўстына, што таксама прыйшоў гэты момант, яна мела вялікае прагненне, каб яе апекуном на гэты год быў Езус Эўхарыстычны. І з такой асаблівай інтэнцыяй прасіла Пана Бога, каб хаця ж так сталася. І калі ўжо падыходзіла да гэтай скрыні, дзе былі гэтыя картачкі, пачула такі унутраны супакой, бо пачула, што Пан Бог яе выслухаў. І калі прачытала, там было напісана «Езус Эўхарыстычны». І з такой радасцю хацела як найхутчэй ляцець да найсвяцейшага сакрамента, каб падзякаваць Пану Богу за гэтую ласку, каб маліцца, каб адорваць, толькі што Пан Езус яе трошку спакою кажа: «Цяпер час для супольнасці, пабудзь са сваімі сёстрамі дарагімі, а потом ідзі і маліся». І сапраўды, можа варта запрасіць Езуса, каб ён быў для нас асаблівым апекуном. Бо хто ж, як не Бог? І яшчэ раз паўтару гэтыя словы, якія кіруюцца да нас у першым чытанні. Няхай Пан распраменіць сваё аблічча над табою і адоліць цябе ласкай. Маем якуюсьці просьбу, маем якуюсьці малітву, хочам якогосьці цуду ў нашым жыцці. Няхай кожны з нас ідзе да Езуса. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба и земли, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага ад нестворанага, адзінасутнага Айцу,
праз якого все сталося, і он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба і вселився від Духа Святого, з Діви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтії Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, по Писанню, і взійшов на небо, сидить праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і його володарству не буде кінця. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків, віру в один і святий католицький і апостольський костюм, визнаю один хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущому світі. Амінь. Да Бога, який про свого Сина, народженого з Марії, став одним з нас, вознесем про заступництво Богородицы супольные молитвы и просьбы. Молимся за пастора Костела, обдарушенное ими задание выполнили с верою и отданностью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наш народ, как заступництво Божьей Матери оховывало нас от всего злого и умацовало в житии исходно с Евангелием. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех Матери, как бы их хлярную братцу за все за ней и поважали. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех детей, как они были послухнянными своим батькам и возрастали в вере. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, до кого Новый год почався со смутку и терпения, как они отримали полегку и утешение. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, как в наших семьях миновала едность и исхода. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близьких померлих, особливим чином за святої пам'яті анунціату, просячи радості життя вічного. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Дякуємо Тобі, Пане, за надію, яку нам дає заступництво Святої Богородиці Марії. Навчи нас брати приклад з її у нашому щоденному житті, праз Христа, Пана нашого. Амінь. А вчора свячора, засвятила зора, засвятила зора. Зора засвятила, свету веселила, свету веселила, свету веселила, свету веселился, Христос народился. Люди, поспешайте, с Богу, привитайте, с Богу, привитайте. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу вяру, принял Бога и Отцу Всемогутного. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Милосердный Боже, воурочи криниця і здійснення всіх добрих справ, воурочистость Божої Матері, дякуємо Тобі за початок нашого збавлення
И просим, как мы с радостью дочекались Его клятву, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, И с духом твоим, гору серце, возносим их на Пана. подякуем Пану Богу нашему. Вот на греха и справедливо, Справдиводна это и справедлива, слушна и збавленна, как мы завсёды и всюди Тобі складали подяку, Пані святий Отче, усемогутный вечный Боже, и как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отзначаючи урочистость Святой Богородицы Панны Марии, яка рождение Духа Святого зачала Твоего единородного Сына, и, заховаючи хвалу дьявольства, дала свету спрадвечное святло Иисуса Христа, нашего Пана. Праз Его Твои веришь, прославлять хоры ангела, які завсёды радуются перед Твоим обличием. Просим, как и наши голосы долучилися до них, разом с ними воскликаючи: святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышиях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышиях. Справди, Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебя все Твое створение, во Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной моцей Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неоспынно собираешь народ свой, как от усходу солнца и до закату, складав имени Твоему чистую хмяру. Там у едности же всем Костола, у наисвятейший день, коли благословенная Мария, у непорушенном деводстве народила свету Збавцу, праз Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, как стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Подобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале.
успоминаючи зловчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовне воскресіння і у небовшестя, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела, и прими его як ахвяру, якою Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь ко мне узмоцненное тело и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и Евбранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом и усими святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою местовную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на земле, со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз Его одорваешь свет, усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полной вдячности осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого. Дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего, Иисуса Христа. Вот Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не заважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак супокою. На себе грехи свету, змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословене, покликане на вечеру Його.
Пане, я не вартую, аби пройшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Номер 151. Як жаданий Христос к нам на світ приходить, ночу ясним зяні на землю сиходить. Тешатся усе орелы, да небесы спин веселый. Глория, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Послушкам анёлы, обвестили чутку, Вифлеем вяжите, достоинки хутка, народился там Спаситель всего свету, откупитель. Глория, 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 in excelsis Deo. Молимся. Боже, доброчистость Панны Марии, Мати Сына Твоего и Мати Костела, мы с радостью приняли святейший сакрамент, дай просим, как и Он да помог нам досягнуть життя вечного, праз Христа Пана нашего. Мои дорогие, короче, объява, взять не надо. Хотел бы вивітися за пропущення, так само своїм скласти найліпше пожадання. На початок співаємо до Духа Святого. І думаю, що найліпшими пожаданнями будуть ті дари Духа Святого, які вельми необхідні нам у нашому щоденному житті.
Może czasami dar mądrości, dar rozumu, dar prawdy, dar umiłości, мужності, побожності, боязі Божої. Нехай Дух Святий сапраўды нас вядзе праз кожны дзень гэтага новага года. А цяпер памолімся малітвай святога Айца Паўла VI аб супакоі ў свеце. Пане наш Боже, дзеля сваёй ласкавасці Ты стварыў людзей, каб яны былі саўдзельнікамі Тваёй хвалы. Благословляем Цябе і дзякуем Табе. Ты паслаў нам Jesуса Твайго мілаванага Сына і ўчыніў яго ў пасхальнай таямніцы крыніцай усялякага збаўлення і спакою, повязю усялякага братэрства. Дзякуем Табе за жаданні, намаганні і чыны, якія Твой Дух спакою абудзіў наш час, каб замяніць нянавісць любоўю, недавер з разуменнем, абыякавасць салідарнасцю. Яшчэ больш адкрый наш розум і наše сэрцы на патрэбу ўсіх нашых братоў, каб мы штораз больш станавіліся будаўнікамі спакою. Памятай, Ойче міласэрнасці, пра ўсіх, хто працуе, церпіць і памірае, намагаючыся надаць свету больш братні характар. Няхай Твоё валадарства справядлівасці, спакою і любов'ю з'яднае людзей кожнай расы і мовы, а земля нехай наполнится Твоей хвалою. Аминь. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Похилите головы на благословение. Бог крыница и початок усякого благословения. Нехай что прадорить вас своею ласкою и на протягу всего года заховая вас у добрым здоровье души и тела. Аминь. Нехай Бог заховая непорушность вашей веры, даст упевненостью надеи и верностью любови, якая допоможе вытрывать во всех выпробованиях. Аминь. Нехай Бог заховая у супокої ваше життя і справи, Цяпер заўсёды выслухоўвае нашыя молитвы і шчасліва прывядзе вас да жыцця вечнага. Аминь. Благословення всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Святая Архангелія Михайлівна, Бережи нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войск небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на злобу душ снують по світі. Аминь. Святий Боже, Святий мощний, святий несмертний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий мощний, святий несмертний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий мощний, святий несмертний, змилуйся над нами. От пожару войны и заразы храни нас, Боже, от греховной и несподеланной смерти
грешная, Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Номер 164. Як прибігли пастухи у Вифлеєм, Заспевали песню, что и мы пяем. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земле. И с покорой кланялись все ему, отдали пожалуй Богу нашему. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земле. Наисвятейший сокрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален наисвятейший сокрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален наисвятейший сокрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.